Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ka High Court of Meghalaya Bar Association kalalum kerki ya kajinyalang hini kasngi balang banyak selok halor kini kasithi berngem jong argot kini yang saat an ka Meghalaya High Court ki balayu opdang ya kasithi berngem melatap lang ba atli ki kuli na ki brio ki bamla satia bantip ba ki deki ai ya katai kerwo la phadu Presiden ka High Court of Meghalaya Bar Association US Chakrawarti bat ka Secretary General ka Kong Andrew Shala baka association ka penramjur ya kani ka jingsya berngam bersit ki arngut kini yang saat an bapa kumat ka jala kita kini yang saat an kalayu opdang da kasithi ba berngam bersit yaki bathap langru bat ki kuli kila berngam banle da kapateng yakini kini yang saat an lada kidang yai peteng ban mi khmat ha ka bayasa ya ka muka duma yaki katu ka ni ki brio lani ki clients bad yashimenta ha ka muka duma badan lang kini ki brio Kabar Association na kaway kasur kalapan pau bakatay ka jingle kalong kabam yahap at ka jing tuklar ya ka kam kabadon ha ka jing kitkli jong kini gini sad an. Madong bakam day sa tiyatang ka jing muslia ya ka hok bakordor bat bapan kuburam da kariti sansyar. Haday ka dayru ka jing tambor ya kipaya jong kay imlang salang kabalasay.